باب 290 كرياد الصالحين درس تحريم النظر نيوت في حرم قل دار قل إلى المرأة الأجنبية فعد صنع جنن والأمرد الحسن بوتتان لباند لغير حاجة كألد حاجة شرعية شرعنا. قال الله تعالى لدال قليات للمؤمنين يغضوا يبهب من أبصارهم. وقال تعالى إن السمع عندنا نبني والبصر أجتنا والفؤاد برنن كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى لدال يعلم كم الله مؤنده خائنة العيون جنف جت وما تخفي الصدور. وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد مكرفور. عن أبي هريرة رضي الله عنه يتام أبا هريرة عن النبي وجدت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لما كتب فرلام على ابن آدم يدو آدم وين نوم نصيبه قبل ما كنقل من الزنا إمد الزنا مدرك ذلك كبيتون أو هيوتي تطلون كبيتون أو واواي هندادن قبل الله محالة فيره وعلا كونه ونريدون العينان جيت دين دي زناهما كون زنا مج النظر كون دارغول والأذنان نفدين زناهما زنا مج الاستماع كجنتغول واللسان دنغانغال زناه زنا مغال on alkalamu ko wolugol mana yewtudugol e sonnajo waliyatu jungogol zina ha jina maggo kanko dal batush ko memugol sonnajo janan do warijulu ko ngangal zina jina maggal al khuta ko palagol yaha dabbito e sonnajo janan o wal kalbu bernede hande kadi yahawa ko nde woni ko faalete wayata manna ndeyelo way saddiqu dhalika ko gonginta dum do fop sinya dekere on al farju ko farju on aw yukadibuhu ma ofen dida fo si wadi zina on si woni farju on wadal zina ko yafetedo kono si farju on tabintini wadi zina on hande kadi zina jiteden woni zina noppi din e dengal ngal e fop mudum e jungo ngon e koyde den woni zina bay awra on gogini si woni non awra on fenni hande kadi dum fof no wontude fenande Allah tabaraka wa taala bay ko joma yurmende o yaafo muttafaqun alayhi wa hada lafz muslim wa riwayati no arton e riwaya al-bukhari imam bukhari mukhtasaratun hadith on qura'in inha wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an an-nabi ko yattana ba jallan sallallahu alaihi wasallam qala la mak iyyakum min hadi on wal julus e jodagol fi tuqati kalawi qalbin he ya rasulullah malana min marafere min malana alana min majalisina immorde jodagol amen kalawi buddun fere bimana min marafere donkugol jodagol kalawi paske na tahaddathu fiha ko dom men jotto men yewta qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki awa hino fa ida abaytum zon salika illa al majlis sona jodagol faatu tariq awa jonnite lawgol haqqahu gebal maggal on qalbi ni wa ma haqqu tariq na la do kon do woni gebal lawol ya rasulullah qala na la ma fi ghaddul basar ko hippugol gite den go wa kaful ada e surugol lor hara acali lor iwa e ma yaha e lawol ngol sakko hewta feƴƴo en didi wa raddu salam e ruttugol salminago mo hiwri kema anani wal amru e yamirgol bil ma'ruf wan nahyi anil munkar muttafaqun alayhi wa nabi talhata zaid bin sahl radiyallahu anhu qala wi kunna min latike buudan meden jodotono bil afniyati kalawi atahaddas fiha ma yawta imaji fa jaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari faqama bedari alayna hawre amin bimana takko amin lekki faqala bima malakum kun dum nangion wali majalisi suudati e jodagol e dilawi fa qulna min inna ma qadna ande ko mi woni jodorde li ghairi ma ba'at ko alda e lorra ko alda e tana qadna men jodoto dona tadakaru men janto inde Allah men ande tilira piiji hakkundeji amen watata haddasu men yewta qal mila maki imma la fa addu haqqa awa desta yoni be jodo don awa imma la amma si tayoni on jabali accude jodagol e majji awa fa addu haqqa jonni teedi lawol haqqe maggol on ko woni dum ghaddul basar ko hippugol gite den waruddu salam wa husnul kalam e yewtugol kongol moƴƴol kala mo hawruɗa kala rewɗo takko ma rawahu muslim as-suudatu laawi ɓe damni suwadi sabu ko saadon waɗa kon tural wal ayne e ayno on ay atturuqati ko laawi ɗin wan jarir radiallahu anhu qala wi sa'altu min landike rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
النظر الفجأة إجاي ndar de ɗenƴinayɗe fa qala ɓe maaki isrif basraka afwan annazari ndarugol alfajiati ko wiyete fajiati ko ɓeɗo sonnaɓe waɗayɓe nikabu kono taare ɓe tufi fi gite ɗen hiɓe acci gite ɗen ittiri gite ɗen fof muɗum no yaltiti e kinal ngal mana hiɓe waɗi ciifol ittiri gite ɗen ha yaltoy ko wiyete fajia nokkugo fajia ko udditanɓe yitere wotere nanere nden hara nden ɗon hiɓe udditani nde wuddere yaajunde hara nden ɗon hino nikabum wala keruɗe waɗi wuddere fa qala nelaɗo jaabi isrif basaraka hay yilugita maɗen itta ɗum hara daralna ko ɗum ɓuri moƴƴude rawahu muslim wa an ummi salama ƴettama e nene meɗen salama radiallahu anha qalat ɓe maki kuntu mi laatino inda rasulillahi ka nelaɗo allah sallah sallam wa inda o tawino takko nelaɗo ɗum maymuna nene maymuna ɗum woni sina maɓɓe fa aqbala yaltete ibn ummi maktum abdoullah ibn ummi maktum sallijo nelaɗo hiɗen andi o ko bunɗo wa dhalika ɗum noon ko waɗi baada an umirna bil hijab ko ɓaawo men yamirama buumagol fa qala nabi sa sallam nelaɗo allah sa sallam maaki ɓaawo gorko bunɗo yaltati ihtajiba min heede e makko ko ɗum woni waɗi niqabuji mum ɗi waɗi niqabuji mum ɗi fa qulna min ya rasulallah alaysa huwa ama wona o ɗo ko bunɗo la yubsiruna o sutaki men wala yarifuna o anditatame comme no min waɗi to niqabuji amen ɗi fa qala nabi sa sallam nelaɗo allah maaki afa ami yawani antuma e onon ɗiɗo kadi ko on bumɓe alastuma tubsuranihi na so ari onon on yiyaymo kanko yiyata on kono onon on yiyaymo a ɓanon on yiyaymo awa pottite yahon suuɗo ɗon ha o iwa ɗo wonon ka on yiyatamo so yii on bakkat ko heɓata kon onon kadi si on yiimo ko on bakkat kadi heɓaton nawa si daare ko gorko janano tun si daari debbo janano woni no mari bakkatu debbo janano kadi si daari gorko janano fof ko gotum ko addu mbay ɓandu ba kono mba hirside fof no mat bakka tum ko sawa on bi sawa in hino fota fi an sonnajo on abumike ɓa haray ka gite maɗen no ka leyni kabu toon a laƴƴa gite toon daramo faalaɗa tengina goɗɗo yiyata andata awandu tun an kadi darugol ma on hino harmi anda son faami wan abi rawahu abu dawud at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun wa nabi sa'idin radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال بماك لا ينظر الرجل وتغرق دار إلى عورة الرجل فادي أورا غرق في كلا غرق غرق كنا نهارمي إندا إندير غول أوراجي دي كوني أورا كويلا كوبي هبي كود ولا المرأة إلى عورة المرأة وتصناجو كتندار فادي أورا صناجو لم نكدي نهارمي كدول إلى كود صناجو هبي كوبي صناجو ويا صناجو دا كدي وتندار أمم في كلا أنون enen anana hiɗen wi'a yo ɗiɗo naatude ka hawrugo en fof ko en worɓe fi en fof ko en worɓe sellataka yiindiren awraji kono noon fiiɓe fof ko ɓe sonnaɓe kamɓe kadi sellataka ɓe yiindira wala yufdi rajul wata gorko kadi leludu ila rajuli faade gorko goo fi sobin wahidin e concol gotol ɓe mana wata yimɓe worɓe ɗiɗo hiɓɓodir ɓe haddo concol gotol ɓe bakkangol e maɓɓe wala tufdil mar'atu wata sonnajo kadi leludu ilal mar'ati faade sonnajo ɓe hiɓɓodira fi thawbil wahid e concol gotol ɓe mana wata rewɓe ɗiɗo haddo wudere wotere mata ɓe ɓorno jilbabu goto wata worɓe ɗiɗo kadi ɓorno kaftani goto ma ɓe haddo wudere wotere ɓe hiɓɓodira ray ɗum waɗatake rawahu muslim ko imam muslim on ko filli hadis o wallahu a'lam wa a'lamu